Dobro utro. Prvo sakam da kažem koliko sam zadovoljen što sam vo prekrasni od grad Ohridi. Blagodaram na minister od Spasovski, direktor od Tasevski i vlastite na Severna Makedonija za osobeno dobro. To dobre dojde za ovoj nastan koji odlično je organiziran. Kako što istakna gospodin Spasovski, ovoj nastan to je važno vreme koga Interpol i istorijatotna bezbednostna Makedonija obeležujeme 100 godini, a Makedonija označuje 30 godini kako členka na Interpol. I bi sakal da kažem dobre dojde vo naše to semejstvo globalno Interpol vo Skopje kako što beležime 100 godišnjina ova nedela delegatite ke diskutira da mnogo prašanja vo Evropa i poširoko od organiziran kriminal do cyber kriminal. Ni to jedna država, ni to jedna zemlja ne može da se spravi so ovije kompleksni i rastečki problemi. Zato ovije sostanoci od ovoj vid se bitni vo usmeruvanje na našite napori i osobeno našite aktivnosti. Vo realno vreme gledame da kasite formi na međunaroden kriminal se pokompleksni, se porašireni i fizički poopasni. Sova, Interpol dobiva aktivna uloga u arhitekturata na borba protiv kriminala, povrdzovanja na Interpol so ostanati od del od sveta. Evropske zemlje se lideri i pridonesuvat na bazite na podatoci na Interpol. Evropa pridonesuva so poveke istragi, rezultati i poveke nasoki od bilo koji drug region vo ramkite na Interpol. Minatata godina zemljite členki poveke od 3,5 milijardi patigi istražuje bazite. Ovi podatci zboruva deka tije se ključna komponenta na policijata vo Evropa i održuvanje na bezbednosta na državite. Ova uloga raste se zajakno i se kako gledame operativni rezultati. Naš ICANN projekt, na primjer, objedinува 17 zemlji koji se bora protiv nargeta mafija grupata i imamo preko 40 apsenja preko sveta. Polovina od ovih apsenja se slučaja samo minatata godina od Zapadna Afrika do Južna Amerika i do Karibite. Pomagame konfiskacija na tije koji švercuju droga, da se protiv njih podigne istraga. Ovo je jedan pregled kako Interpol pomaga na našite zemlje členki, isto tako na Severna Makedonija. I ova nedlaza vremena regionalna konferencija ke pogledame na koji način možemo da dademe i podobra podrška vojidnina, da možemo ovi zakani od kriminal, kako što spomna minister, od šverco luge, so droga, cyber kriminal i ekološki kriminal. So netrpenije očekuvam, besomnenje ke bide živa i plodna diskusija. Evo narednite denovi bi sakal da se zablagodaram na ministerot i na njegovio tim, što be prekrasni domakini ovde vo prekrasni grad Ohrid i sve kako tako pridonese za relevantni rezultati. Vi blagodaram.